وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala hari ini saya bin Abu anak si kami dari alaman nam ini masing-masing sila ini nagbibiaksa sin pekerjaan baga pasampai sinagama Islam insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dari Ambu anak ini insyaAllah dimilka kepetuntum waktu ini bahasa sinama palugay tukbal ko siya katut taniyo wairun narubayin daingkan Al-Talib Abu Sa'id Bani falyatafaddal siratuhu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Pamujjihi maka pananglit Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat maka salam Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanain nabi tapene ya Allah subhanahu wa ta'ala agpasampay sin risalah yanain agama Islam yanain piag agam hantabi saynaan agsabab bin Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanain bakas tabi makalindoman binawa tabi Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikasawahan hasupaya adya inumatna agkasanyangan. Maka magsarang sukul kita pa Allah subhanahu wa ta'ala sinsa heka pagsarang sukul maiya sabab itu kita masih pihadiri nama waktu itu atau akan matampat itu. Maka pagsarang sukulanta inallahu subhanahu wa ta'ala manikmat pamain dami nama kita yan nikmat sa lingkat-lingkat, nikmat sa halap-halap, nikmat kita bali-bali bangsa jin maka bangsa manusia yan nikmat kaalum mapuas min ili mga palanggungan kami maagama Islam palatun kita imudo sin kita kalau kita pengajian minsan dakuman kulang-kulang atau akan diki-diki in kita bi muslim yana sainaan palangan-langan magin lupaan masih-masih gime itu madunya tubay jagahan tabi in kakahinang tabi allaw naka ataw akan sangom tiranan ikakolog tabi maka ikarohong tabi serta ikasanyang tabi mahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikadawhat tabi sinrida sin Allah subhanahu wa ta'ala serta ikasanyang tabi serta ikadawhat tabi sinhuhulmatan sa lingkat-lingkat na mahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala yanin surga serta yanain kakahinang ikadawhat tabi sindrida sin Allah subhanahu wa ta'ala ma'allaw qiyamah matanto din dunya musim sin kakahinang masabab ili insubay tood sa utanta masabab ili palanggungan kami maagama Islam insubay sa utanta in pagkamusim na subay tabi agtanom mau maiya sintianom halap mensagi alaan min kita tawakan kita patalikot min iya karena matantod bang ayin tianom ta mau maiya yarusab ilu mau maiya ay bimakna
madunya yadu sabilo in mahasilta maallaw akhirat. Masabab ili subay tood sa utanta in pagkamusim na tingan pag-us-us sin mga sigalam magtatanom mawaktu takka na in waktu sin musim paggagandom in sigalam mag-us-us ag tanom karna baya sigalam makahasil makaharvest sin buwa malisin makahalap karna hasupaya adya gay mauppas in lugto makatuyo da magtanom. Damikyan sa ili dusab in kahantang sin kita bi muslim iya na baya dumauhat sin tungbas halap makasanyang subay buata in ginhawa baranta nga hinang sin tiap panohoan sin Allahu subhanahu wa ta'ala karna yadu ilu tood in san sin kita bi magpaheka sin ibadat. Bang kita muli na yallaw akhirat insa niya na paghinang tabi may buat malingkan yadu intong basin tiap kakahinang tabi may tumadunya masabab ili bang kita gay baya magsusun mawaktu tanda tanah in buwa sin kakahinang tagay halap atawakan kulang in kahalapan na patpad kita ito may tumatampat pag-aamalan ibadat na pahekata makapagtuyuan ta in panohoan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta piyasoban kita si Ahmad ibn Hanbal ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza faman lam ya'mal huna nadima hunak. In dunya ako na tempat paghinangan maka in akhirat tempat pagtutungbasan. Masabab ili palanggungan kami maagam Islam saysay insa ngahinang halap may tumadunya ay bimakna insa ngahinang amal ibadat insa ngahinang amal panohoan sin Allah subhanahu wa ta'ala tantu-tantuin iya agkalugian maallaw gana-gana. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajidu man atba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi amanih. In abar akal yana binista na in ginhawa baran na tarta nga hinang sin kakahinang ikasanyang na mapuasin kamatay na makain yana lamma lamma iya na in bine adjay na in ginhawan in bine adjay na in kabayan sin ginhawa napsuna bisan gi pamogosan na maiya ay Allah subhanahu wa ta'ala maka magangan-angan adja iya Allah subhanahu wa ta'ala makasanyangan malaw kiyama gay misan nga hinang sin kakahinang ikasanyang na mahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala angkan sa ako si Omar hasibuan pusakum kablaan to hasabu si Omar no makita in magbista sin ginhawabaran mensagi kita binista ay magbibista palanggungan kami maagam Islam si Omar landuin kusog na magmatalo pa Allah subhanahu wa ta'ala makapag-iman na intanda na in syaitan gay makagaos palabay mabakas paglalabayan si Omar sarta landuin kusog na no kumaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala sarta kiridaan na Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa insa duya magangan-angan in masanyang iya maallaw akhirat masabab ili tanda lugto makatuyo mag-ibadat si Omar in kanian na bangsangom na in lahat yadribu qadamayhi bidurrah yagpupoke nen dua tape na makatungkod na sarta in pain na mabaran na yanaps o kapain na baran ay tahinang numawakto ito mga palanggungan kami maagam Islam subay tood mas labi in kusog ta magbista sin kakahinang ta sabab insagi kita bakas tasabot ay Allah subhanahu wa ta'ala in kita kiridaan na sarta insagi kita bakas tasabot ay Rasul sallallahu alaihi wasallam in kita asurga masabab ili subay tood masabab ili subay kita magtuyo
magtunay sin panohoan sin Allah subhanahu wa ta'ala gaytahin ang reson in kamiskinta yan nagpain kita yan nabaili insay ko kapag ibadatan pahalap sabab agbusaha ko niya mga anak ko pinaiskule ko o kapalanggungan kami maaga ma Islam mapuas kahidyaton ya Allah subhanahu wa ta'ala makapiasuli gay na makamanikmat-nikmatan mapamaranan no makasadili kimin ili ubusin sambahayang panohoan maka ya Allah subhanahu wa ta'ala gayro taggol magtunay magpatengge inlangkaw na 5 minit palabi gay nuro tapatengge pahalap mingga na in pagbista sin ginhawabaran ambo in Allah subhanahu wa ta'ala noho makita inipaliling makita bangay in tahinang sin ginhawabaran ta iya na ikapagsadyata maalaw sinosolong ay bima'na allaw akhirat qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad o kam mga bariman magmatalaw kam pa Allah subhanahu wa ta'ala sinmatan pagmatalaw in wal tanzur nafsum may tutiya in iya panohoan serta in panohoan manunjuki iya pawajib taso kita ya Allah subhanahu wa ta'ala in magbista sin ginhawabaran ta mau maay-ay nakakahinang yana ikapagsadyata maalaw akhirat andain bakita si Abu Talha lamma syagalatuhu hadiqatu an salatihi kharaja minha sadaqatan lillahi ta'ala si Abu Talha niya garden na lingkat tood intanda na ligap ya mapagsambahayangan mawaktu man tanday na naingin hawabaran na ligap mapagsambahayangan mapagjagahan maka mapagtenggihan sin garden na pagwa iya min ili serta piyak sadak kay na makarna sin Allah subhanahu wa ta'ala insa dunia maiya in ay na hangkan iya pagwa maka piyak sadak kay na maka piyak sadak kay na bot malengkan in ili pagbista sin ginhawabaran na maka tasuli-suli si Ahnaf bin Khais banal taod in iya agpaian iya tanjuk na in layat tumahulo bang may tumakita kulayat atawakan tanju paya daw asbiahu fihi biat tade na tangan na mapalitaan na sambil kana naman na in paso sin kayo ubus tinilaw inin ginhawabaran na mahamalaka alama sana'ta kaza mahamalaka alama sana'ta kaza ain kabwa maka tahinang inumalaw ito palanggungan kami maaga ma Islam kaituin kanian sin mga sigalam salihin maummat ito atawakan maummat ito tiya in binista in ginhawabaranda main ginhawabaranda mawakto naupas na masigalam maka siusun na in ginhawabaranda makulang sin ibadat tahinangda maka in katalaw piatotoge da mau maginhawabaran maka tiagahan da in baranda min kana nafsuhanda maka min kana nafsuhanda mapamalogbog makaptangan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannah hiyal ma'wa in mga sigalam manusia agmatalaw mawaktu sigalam piatengge na mahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala maka tiagahan da in kana nafsuhanda min mga hiyaram masigalam ya Allah subhanahu wa ta'ala banal to pensin Allah subhanahu wa ta'ala fa innal jannah hiyal ma'wa yan in surga yan ili in paglalahatan da mga palanggungan kami maaga ma Islam na padpad kita ito may ito matampat pag-aamalan ibadat matampat paglomba-lombahan sin amal ibadat na usalta in kapinsin pangumulanta mapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya in kita gayag susun tabab atatkala in kapinsin pangumulanta inse ta inusal makabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala al jaza'u min jinsil amal tumbas sabab sin kakahinang na atatkala indi kayo manusia ngahinang sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ay bima'na ngahinang sin amal ibadat amal saleh amal yana
ikasanyang na mahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, tantu-tantu to din iya, at kasanyangan iya mahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, bangin kita, atawakan indi kayo manusia, nga hinangsin ka kahinang kebayaan na, insa nga hinangsin kebayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nga hinang adya na, sin kakahinang kebayaan sin ginahabaran na, tantu-tantuin iya, agkalusungan, atawakan agkalugian. Mapos min ili palangguan kami maagama Islam, bang niya min mga kaptangan ko sa agtawa, atawakan in pagmaana ko, na inili min kalamasin panghati ko, atawakan bang niya min mga kaptangan ko inin sa agtawa, bang niya min mga kaptangan ko in sa agtawa, atawakan pa di mapangalebi na inili ngamu ko kamapan maka labi luban ng Allah subhanahu wa ta'ala in mangampun makitabi. Mapos min ili palanggungan kami maagam Islam, maid na kumalapal kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.